ndi vho dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Balra News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Madaka tropika o kuvhanganaho a manzhi fhethu huthihi o vha a tshi dzhiwa sa fhethu ha u fhedzisela hune vhathu vha kale vha nga tshila hone. Lwa miṅwaha i re na tshivhalo, vhasedzulusi vho vha vha tshi tenda uri vhathu a vha dzuli kha ayo madaka. Vhuṱanzi vhuswa vhu bvisela khagala uri vhathu vho dzula madakani a tropika miṅwaha ya zwigidi zwa ḓana 5 yo fhiraho, phanḓa musi hu sathu wanala uvho vhuṱanzi. Vhorasaintsi vho vha vho anganyela uri vhathu vho thoma u dzula madakani a tropika kha ḽa Afrika miṅwaha ya zwigidi zwa 18 yo fhiraho. Ngudo yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature yo ḓitika nga data ya zwishumiswa zwa matombo zwo kuvhanganyiwaho u bva kha ḽa Ivory Coast. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Max Planck Institute of Geoanthropology u bva kha ḽa Germany. Khovhe mbili dza vhimbi dzo vunḓa rekhodo ya mupfuluwo nga u tshimbila u bva Australia u ya Brazil. Lwendo lwo vha lwa kilomithara dzi paḓaho zwigidi zwa 14. Vhorasaintsi u bva Griffith University ngei kha ḽa Australia na vhashumisani vha ri iṅwe ya idzo khovhe yo tshimbila kilomithara dza zwigidi zwa 15. Mawanwa o gandiswa kha dzhenala ya Royal Society Open Science. A khou guma ngorali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.